What's up guys, your boy Razor Smooth back again with another reaction video, man, with your boy looking good and you guys looking happy. Let me see you smile. We live, man. Yeah, we live. Today, man, same guy, man, same video. I just made a point like, hey, let me check out all this music and react to it, you know? NRL, man, and Infinity Mew, I think. And the title of the video is sweet. So without wasting your time, guys, let's get down to it. Woo! We live. Hey, 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 hey. Цагийн өмнө шанал шиг зингийн эсвэл гоё чимэн байгаа болохоор надад бүхэл юм гоёмсог чихэрлэг уруулж чин зүг шиг хаалтаа намаа гисэн чиний чихэрлэг ертөнц намаа гөлтө татаа зөөлж шивэрсэн борон дуртай зүрх торлсон хаарсан дуртай бодрон орох цасан дуртай бусдаас харамтлал эрдэнэ бодлоо салдаггүй бодол бүтэн жаргал юм хагас бүрхэг амьдрал юм нутаг учир бүсгүүчи татгшаа өрс зүрхнийхээ судлаас авалмөр ихлүү зуна шүдрийн бэцэн туслаа. Cool song, man. Look at this dance. Шүлэг атас өрөөлий шүлгэр яахч билээ эмэгтэй хүн гэдэг буцаж болохгүйгээр хайрладаг болохоор бусдад дурлахаас имэдэг би цамаг сэтгэлээ зориулдаг болохоор хайртай залуу би чихэрлэг оруулах чинь damn Соруулах хүргээрээ Hey, let's get it. Let's get it, boy. Let's get it, boy. Let's get it. Хүмүүс дурлахаараа уруулнуудаа нийлүүлэхээс ганц би байха болоод нэг хүн болж холилдог. Хүмүүс хайртай хүнийхээ хүслийг биелүүлдэг. Чиний хүсэл биелүүл миний хүсэл биелэх. Амжилтанд бидний хаалтаа харин миний байж бол шийдвэр минийх байдаг шиг шийтгэл минийх. Хашин олдохгүй бол миний буруу минийх. Надад бац сонголт байдаг өшөө миний. Чудад дулаад ирэхэд дөрхөн байдаг. Чамаас солдод дотор төрдөг байш. Чамда буцаад очиход мөрдөн байцаг чамсгүй. Бидний дуун дүрнэн freestyle rap battle. Би хатта чамаг ухаангүй алхам минь. Хат минь чимэдэн бүх юм болохоо байх. Би хатта чамаг надуник алхам минь. Хат минь чи намайг хаанаас Let's get it. Чихэрлэг оруулах чинь үсмэр байна. Үсмэр байна. Үсмэр бэн бас суруулах хүргээрээ. Чиний тухай бодлоо. Чиний тухай бодлоо эргүүлээ. Чиний тухай бодлоо. Look at those legs. Yes, girl. Yes. With the heels. Ah, nice one, C Studio, Belusi Records, Infinite Mute, NRL. 2018, man. Dope video, man. Too dope. That's some cool graphics, though. Some really cool graphics. Yeah, man, I can't say much, man. He always brings nice, soft, chilled mind, you know, chilled mind, chilled mind songs, man. He always does best, bro. He always does best, man. Yeah, big ups to him, man. And the title of the song is sweet, man. And the song is nice and short, sweet and straight to the point. You know, the way I like it, man. Yeah, man, I will definitely watch more of his videos. I like this guy now, man. I like this guy. He's a cool guy, man. Big up to him, man, and big up to Belusi Records. I see you guys. Make sure you guys go check out their channel. Make sure you check out their music, man. With that being said, I'll leave the link down below. Make sure you guys go check it out. Razor Smooth is down. And yeah, please tell me down below what songs should I react to. We live. 100, boy, I promise I'ma get what's mine.